Thutha wa kuthomo kwa bajeti ni minista wa kigina ya tirilioni 3.9 mwaka wa kigina wa 2024 2025 tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka mubituku riari rita ria mbere andu ethĩ a rika ria Gen Z ugutabania mururungano wa kumenereria mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Adhini kateni ya milioni moja ndio hii imetoka bunge. Anthony Mwangi mwanake wa rika ria Gen Z akibonia nguraro cia rithathi kuguru ebokaga gutungatwo ni mutumia wake na mbeca cia kurimia akiuga kuona we na Gen Z angi ari maguraririo oru bindi ya mirurungano iyo angi makionja angi magikua na ona matire mona kiboto na ona riu matire na mwiboko wa bajeti iria ikathomwo ni minista wa kigina muthenya wa aramithi. Kukimbia tukiendea upande ya Holy Basilica ndio nilipigwa risasi ya mguu. Mimi tangu nianze kukaa kwa nyumba, life imechange. Napata wife akitoka kwa nyumba ende job anachaka nimedoze. So mimi naona hiyo kiwa kitu awkward sana, unaona? Na sikuwa nimezoea hivyo. Naona nikana namwekelea mizigo mingi. Kuringana na seneta wa Kirinyaga Kamau Murango, mugaro na ule mirurungano ya uthukagia wa indo yatabanagio bau kabere aya mumururukire magana angekoroti makiri methaite na suba cia mai gasibo na rwimbo amu mweciririo wao na mwekire wao wa maundu ni ngurani. Wakoro kuri andu megutuma bururi ucenjie either twende kana tutende ni andu acima neto Gen Z Mateo Kabira marora issues oritarie ni moyo wega barabara thoku e Mombatha na muiretu waku athomagira kindu gigwitwo athomagira university kuno gwitwo Mombatha niwe barabara ete thondeke irima riu no ari kinya bona ikoro ni ithe orathana ona kono president irima riu no weri rithukie Mombatha koguo ni mara okuria mari na me county ciothe ni maramenya ora mareka na ndingiuga mathie na mbere koguo finance bureau ikithomo ehakoro ena thina magachambuga. Udoyo uri utari wonekana rugano-ini rwa bururi kuona aya ni andu matari mutongoria ukabira dini kana kirathi makigomana mworoto umwe kuga sigana ni sigana mateko binyeririo ringi manyitanire na itanya ria kuthie nginya mbunge ya bururi. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go kwapa na tuendi kwapa tunalala huku na tuendi. We don't fear you guys. O makida watho wa kigina uteanirio. Na jambo naweza kuambia Mr. President bana, sisi vijana ndo tuliokuweka, lakini sasa sisi tunakwambia hivi leo 2027 mwanangu utakipata pata. Mururungano wa Gen Z uria utathutukanagia kuria mundu aumite waguciririe andu ethĩ kuma ikiro itiganite aria maumite matura-ini ma ikiro cia iguru nginya icagi-ini cia matura bindi iyo makiuga mabata mao matiarongoreirio wega bajeti-ini ya bururi. Ndagika ino acima neto Gen Z mara compare nginya watho uria wathaga India na uria twathaga Kenya na mathina meko kiguo kibe example ni mwana munini muno. Ona magituragia maruru maya maria matumire bururi ugimwerekera mweru mendekithia-ini ma bajeti ya mwaka uyu mathukeiro ciringi bilioni 1.6 iria marona no nini kuthingicira mabataro mao kuona itemi riao ukuri-ini wa bururi ni inene. Wagi wa mawira gukathiko kwa magoti meru na thogora wa iguru wa muturire no mamwe ma maria andu ethĩ matetagia na ona riu maugite no monetio ngata. Barabara ino ya kuingira bunge niyo aingĩ megutura maririkanite na makiria andu ethĩ aria manyitire itemi ria kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 aingĩ ao nginyagio muthi uyu matari mabonia nguraro cia mwiri ona cia ngoro. Ngiribotera Inooro TV de county-ini ya Nairobi, jitago Masi wadia wa Muriithi.